dibuhi miyaan teggel ko tumuli tabahan kun mag-scroll mag-solvay bang sine maikka magposin lela atawa kandende ga bisan makatenga lelahin magpost si ekahan post me dende iye pasalan 0.5 lay niya ni magpost may karendehan we basa magmamagay katauhan di mag AAP ubus may sinduehin magpost magpaku baya takitede pero ko may dende yan ubus niya isab magpost bang niya kampain ne bayang itene mag PM kaam pinasen ne iyan may dende yan ubus bayu-bayu na bihadja may karendehanin hape bang may lela kulang do tanto post de may dambua do post din pagi may dende diawa ni telu 4 magbiray-biray kung may mandiata status nen pasal 0.5 lay ga katawhan may umatagian bang may dende ga niya mabaya maguwa kayaan ne suga may lelalay dupang paggiway dupang ubus siya mag-isunison maghinang magbidyo ubus enna ne dani bahasa tay nang galis ko tahati si meta paggiwangi ang galis ko tahati binayan tahati si meta bang way ini hatinen umatagian enna hinang ebidensya kwe may pinain magkasuwa bekite balik rayang sa EPN pigidendehin magsusunni gain hangkan EPN sangat upload paggepen lelahin manggeke baya magkasuwa dukaku bidyuten paposte gana mabaya dendehin ngangguwa kayaan ni sayo matagian nabang ni dendehin nga suwa kinasahan ni duk silela sa amin nga suwa ni kinasahan ni en happy hangkan ni sangat bidyuhin paguwa sumian elew sumian bulan happy binahasahin bang ang galis pa hindi